Izdajemo dvosoban stan na odličnoj lokaciji u neposrednoj blizini Bulevara Oslobođenja. Stan ima prostran dnevni boravak. Ovo može biti trpezarijski deo ili radni deo. Dnevna soba je komforna, povezana je sa kuhinjom i sa hodnikom. Ima lepu veliku terasu. Stan je dvorišno orijentisan i odmah je useljiv. Nalazi se u zgradi bez lifta, ali je u pitanju prvi sprat. Uz kuhinju imate ostavu, a takođe ima dosta prostora za odlaganje. Nisu veliki troškovi, hodnik je prostran, kupatilo sa ležećom kadom, bojler, nova mašina i lepa spavaća soba. Mirno i tiho, spremno za useljenje. Master 021 nekretnine 064 6432 338. Pozovite, ključ je kod nas. Master 021 nekretnine 064 6432 338.